ngafika la ngingakwazi nje ngempela ukuhamba kahle ngangizidose inyawo lezi zingavumi lutho odokotela bangitshela ukuthi ngiphethwe amathambo ngithe nangifika la ekhaya ubaba uNdlovu wathi angisukume sasihleli ngaphambili la ezidulweni ngamtshela ngathi angikwazi ukusukuma wangidosa ngamangenyawo wathi angiyele ephethe induku yami ngaya ungavumi abantu benkosi ngaya le hayi wangithela ngo-oil wakhe ke la emadolweni ngathenga kama product la ekhaya hamba nawo ngayosebenzisa wona Jesus kuphela isonto ngeva abantwana sebebuza ukuthi hayibo ngicela le oil ize phambili kokoni so uyakwazi ukusukumela esitulweni awusasho ukuthi sikudose ngathi mina hayibo nami ngikhohliwe kodwa sokuyavuma ngazihambela abazalwane bengihamba eMaritzburg ngithatha amaphilisi sengawayeka abandla ngoba ngabona ukuthi angisize ngalutho kunaloko nje ayangikhubaza ngasebenzisa lama product la ekhaya ngaba ngcono ngiyacela kubo bonke abakhala ngokuthi baphethwe amathambo ngempela bafike la enkonzweni la ekhaya bazalithola usizo ngiyabonga ngicela mama angakahlali phansi ngamthela nganawo amafutha anithi amen yiwo lamafutha yiwo lamafutha ngamthela ngawo ahleli la angakwazi ukuhamba angakwazi nokuphakama ngamthela inyawo kanje ngithi nonke ninenibhekile emakhaya hambani ema-office niyothatha lamafutha yonke indawo sinama office eThaweni Harrismith Joburg Nongoma Bakersford Tembisa Benoni sinama office Rustenburg sinama office hambani nothatha le oil yiyo le oil evusela umama asibathandazeleni emakhaya lulani izandla zenu nina nonke nisibhekile emakhaya enezinkinga zeinyawo abanye baneyinkinga zamadolo abanye baneyinkinga zokungahamba abanye abakhona ukuphakama kunomuntu lapha ekhaya ulala ngeside eli1 alivumi ngiyakuthandazela njengamanje ngithi egameni lika Jesu umlilo awungene kulelo khaya ngiyakuthandazela njengamanje ngithi ukuphila kaJehova kungene kulowa muzi ngiyakuthandazela njengamanje ngithi ideliverance ayifike kulowa muzi lezo inyawo namhla ziyaqhaqheka lawo madolo namhlanje yaphila lento eseqolo namhla yasuka lento imeme emahlombe namhla ehamba ngegama lika Jesu amen amen nansi le oil ngicela ukuthi njengoba ungibhekile wona ungathola umsebenzi uzogijima uye office yonke indawo sinale office niyolanda nayi oil ngiphakamisa into kube kugeme ephelele befika uMama Madube la nakufika uMama Madube la emveni kokube ade fikile sathatha izinsebenzo esazithatha eva ngifonelwa umunye umlungu ngoku ngikhathele nginje wehotela nkosomsama ibe nani naye ngifonela umlungu angixhumanise nomunye umlungu ngathola itoho ngezinsebenzo zala khaya inkosi omsama iba nani ngoku nje ngizikhathalele kuthe evikini eliphelile ugesi bewuhambile endawana kwazoba khona abantu abafikayo kumnyama bamasangweni bavula amasango bavula wonke amasango bafika bahluleka ukungena ngaphakathi kwekhaya bathena befona omama wekhaya ukuthi nakho sidibana nenkinga la ngathi thintani ikhalenda nikhulume nalo nithinte nezikipa zonke ziqokeni izikipa zika Baba Ndlovu hayi bazigqoka kwazo qhamuka ngenhlanhla kwazo qhamuka imoto yamaphoyisa nabesho yathi urawurawunda kwaba ukuhlukana kwabo bahamba imvukuzane bezikade zingihlupha ekade noba umama wasekhaya uyatshala ke imifino ezihambile azisekho manje into esengiyicela kube mayiqhubekele ukuthi umuntu onokungabaza impumelelo yezinsebenzo zala ekhaya akakulahle ngemuva ungabaza abe nento yokuthi unethemba ukuthi lento engiyifunayo abayishoyo abanye ukuthi yenzeka kubona nakumina ingavinjwa yini ukuthi ingenzeki
Bese ngicelela ukuthi ke ezimalini zami zake ezimayini ngicela ukuthi bemaziqaqeke njoba ngizilana nje ngizocela ukulanda zona ngilande impilo kaNkosikazi engemnandanga ngiyabonga